ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯚꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ 에피소드ꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯔꯥꯃꯨꯛꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯣꯡꯅꯥꯝ ꯃꯤꯂꯟ ꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯁꯤꯇꯤ FCꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯔꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩꯕꯤ ꯍꯩꯀꯛ ꯃꯄꯥꯜ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯄꯣꯛꯆꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯑꯦꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯡꯅꯥꯝ ꯃꯤꯂꯟ ꯁꯤꯡ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯃꯤꯂꯟ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯇꯥꯡ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯎ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯆꯥꯟꯅꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯔꯥꯃꯨꯛꯆꯔꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯂꯟꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯆꯥꯏꯜꯗꯍꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯏꯜꯗꯍꯨꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯥꯠꯅꯣ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯥꯠꯅꯣ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯈꯪꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣꯍꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯛꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯌꯥꯝꯕꯒꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯗ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯪꯉꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯞ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯔꯨꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯗ ꯑꯇꯣꯝꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯌꯥꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯐꯤꯌꯔ ꯏꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯟꯗꯔ 12ꯇꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯦ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯗ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8ꯇꯒꯤꯅ ꯄꯨꯡ 9 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯦ ꯏꯆ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯇꯥꯒꯣꯔꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯑꯟꯗꯔ 12 ꯑꯟꯗर 13 ꯑꯟꯗर 14 ꯑꯟꯗर 16 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯁꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯣ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯐꯪꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯗꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯁꯤ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯊꯂꯦꯇꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗ TFAꯗ ꯇꯥꯇꯥ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯣ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯒꯦꯠ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯇꯧꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ 19 ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩ TFAꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯔꯨꯃꯔꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕ TFAꯒꯤ ꯇꯥꯇꯥ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯖꯝꯁꯦꯗꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯪꯅꯤꯡꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯌꯔ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯄꯨꯕꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯕꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
club ki khoi gi aina ai perform hi club ki ai Saipo na club am lei adogi khoi gi Saipo ji ka hen Saipo se social unity and integrity prosperity organization hai asi kai bi dali ban kai bi khoi gi hekam pal da kai bi hekam pal da hekam pal hai bi mo khoi gi sigi thopu buri bisinau sing jina yamba sing jina health to bidana so ta ron ai chatpagi adigi amama adidi si matang dei father gi su yam saw bai mai fa gi su role saw mai amale hai bi shimatan ja sida du hai hodana natra ala kari kari kramai to ai bawara smaina trial chatpagi matang sida phagi dong khing da paisa khoi paisa nu sa kitang matik chaba hai di paisa pai ba jing sidigi kitang mati health log dana adidi mai to dana matam du 5000 around 5000 6000 hai sidi khoi mitabu de ba gi mitabu do mande do yam saw sem pham mani na rum khalaga khoi ngamaroi dra hai ba gi level da dum leiraga khoi ji adum ai jing trial di tawning ta pining ta ga su yam lapam lam moi bani na chatpagi fair to provide to ngamoi de min to je habi wakhal da le adumai to budi bana ningam na ba to dra masa gi maning thung na ba pam se ji maning thung na ba maina mana ai nungdin tum dra ya do matik no honar matung da yam dra ga su hai amount du yam dra ga su adum 70% mukti gan torga oza agi oza pubiri bai ji oza mari tan torga mai gi mating de gi hai tare torga TFA da mai torga thamai bal de gi ai TFA gi trial che chai ado 19 kan no chali 2008 sab 2005 ne chali ado course maru na moi gi sahi kaya gi course no ado 2005 isal da adum haurabra ado trial se 2005 ta hawe aduga ai calling letter la for 2006 ta la joining to say 2006 I made to 2006 ki meda da DFA da sang DFA da Tata Football Academy da sang ya completely adai dei ni ko yi mi se tata da sang ga di transform to wi hani aduga masai habiu de sukar yaure grassroots level gi training na sing base sidi more scientific on dai tor mane ba kai kai training no tata to manipur da ina tamak pa training siga ojama yamna tambiri siga ada level ga almost age category da di amu samane khoi gi level go football gi grassroots level samane ba ko ada mapalom da na advance hoy be se khoi gi mentally gum ba ko tauning taudraga su taungam na ba haitraga su haigam na ba hai gi pressure ma loina na training ja da gi horome da khoi ina hana manipur da tor pa training su di have a soft training ni yam live adu ludi luba adubu yamna pressure leitaba adadi academy da hajma 4 years da mi oi da ya de matik chaba mi mo oi da player mo oi da ya de na adu gi pressure da tropa in terms of what kai no pressure hai je ma hadi time management the psychologically mentally preparation to budra the football soccer is training kai no si basa khai no to maru na bio sing ji yeng ni the aspirant me am yeng am dui ne ba tata ji kamai to chaning no me am do moi the more information do laboratory bi be an na bi hai ta adai du kitang su kai no ta biro ahama da tata ai khong tha ma tam tata se adu ge mati yamna systematic on the lerame rules amagi makha da fadana adum lerame ain hek sangma matam dagi adum akhoi di simple life sangbani na adu da khangna bhona da at least chinjak food adedi adu da piri ba de timing schedule akhoi di sida pung ni pan taraga da di akhoi di ima ipa na thor nu sanaro nu sa sare haibumba matam du na akhoi gi pung tara de practice hobumba akhoi gi sone notice ki player mana du sangmo matam da automatic changes to leibani na mayam su adum adu da imana ba mayam khanbi khalli ba leimire colleague mayam su challenge di lo lerangoni adu da bu hek sang radi masam sa gi individual work team work su adu di individual da masam sa mi oi de having pressure course ki pressure magi scripture ma phana pir matung da adu da follow tor ko khoina satoi ne ba timing de gi breakfast sabagi school gi adu ga khogi gym tawbagi swimming gi recovery tawbagi mapan thopagi matam adidi hanjalapagi matam sigom je each and every detail se moina strictly moina tawgrane ba adu schooling ha jikan maruna formal education maruna academic line gi sigi schooling ji yawra schooling se aina academy da lenga di schooling se adu mo khoi adum akhoi gi 10 to akhoi gi 2 afternoon gi 2 ja si je mo khoi schooling gi period mo ayu ki pung tara dagi na numir mo pung ani box se hadi school timing we school timing we kai ki no school timing tambi se maru masida khoi tasenga tammi gi di khoi gi hujisi education da tawri ba kholi asuma oina tawtre khoi gi spoken english kum batamba grammar gi maram da khar leina ba aduga football gi aduga sumba masa khara kitang oi ba khoi hingba da hai tare mirak thokpa matam da hin mating pang da ba area khara da dum basic oina dum tawre da hujik 2006 dagi na
2000 sahi mari wadi 10 da bok leidoi ne ba TFA da leidoi se sigi leiding ai manung sidai da kari no exposure do phangi se million exposure se kari no phangi se ado under kya kya da sana ba hore karmain tore si ta jo gi TFA habsi matam di huji hoiba current situation ji ai hajar roige to ai gi matam da TFA da lemba di ai mamang de gi sodum TFA da level player man India sara draga di leibe yang wa ba hek sangar ga permanent oina 4 years to course da du legini habsi karam tana suitable oi da ba anytime the morning hek pam draga di ai gi level to hek yok trokan de dum check out to ba dum yawe ba release the player release to warning letter pi ba warning letter pi bane hen magi wakal do more down sa player performance pi bangam da ba adu mayam do level of the ai adu ti tawtre aduga 2006 tagi ai under 16 gi ai gang tok the national sanab sale ahamba gangtok ta under 16 gi adu da sanab sapadagi under 16 gi hogi northeast ki zone akhigi adu dagi player se selection tor matam ta kolkata da akhigi game ama taw under 16 gi india team sem na ba mai gi from the state gi zonal da hana khaijo be ba ko adu da khaidok pasida kolkata da akhigi northeast ki zone sita khaido matung da dagi gandhinagar da pulap chalaga adu da under 16 gi india gi oiba team sem da ya adu aduga maruina si Indian exposure de lere adegi atopa akogi international exposure dugum gazi TFA lering manung de moi PW khudong sab leitor TFA gi oina di sahi akogi 2 years ki manung sida every 2 years khuding the exposure adum chale adubu ai di layak amon de layak fare ai na India gi oina dum participate tor lei gi na ai TFA gi adum khanu sab de aingon de nan thoe ado TFA gi masa academy digi oi kanu tok sidi adum chai khuding adum exposure trip chale so ai isagi oina di 2006 dagi di ai di adum each and every month adum ai di mapalom da dum khoi India gi oina khoi training che goa da training India gi oina set up tor matung da Germany adai di USA adai aduguma mayam da mapalom da dum training gi fazana tore simayam ngaje da under 16 da the India team gi captain adagi under 17 da Asia Cup ki captain ado captainship ka la ise masi captain no khanma de in khanma matam da certain magi areas me amse kara adai da di very incredible qualities and haitare yaw dragadi khalam doga mande ba team captaincy kamai khali heta khanma yawra ado hoji kanuna million no oi ise hoji ga in panjari ba chai ani se under 16 later se India captain khale ado under 17 da Asia Cup captain khale see what is standing 2006 ki akhoi 2006 7 gi manung sida si manung sida Gandhinagar ta khoi foreign coach ama matam da di India gi coach pai tre matam da India gi su yamna sawa football gi develop ama oi matang oi na foreign coach se taraga khoi calling tola nam oja ama ma che England de gi ni ma se ado mana la kan da khoi adu da club oina competitive oina da tournament ama khoi India team semdri ma tournament ma sane sida aina sona kan gi Kolkata gi khoi da kem tori ba khoi northeast ki zone gi oina team ani khai do sona kan gi team mari se sana ba kan sida team ma gi aina captain pai ba adu dagi 5 dagi Gandhinagar dum to khoi champion ore aina pai ba captain gi team dagi group to gi champion ore champion matam da national game ko khlap matam da ai por po digi hai da ai kitang sarwa ka da mayam dagi mana kitang game da nuai ba team gi kitang organize to ba kitang mana akhoi law ba da khangde natraga na sanabi ba kan to ba je khangde mana pam da mai tor ka ai gi under 16 gi international kano tournament salam tai se AFC gi qualifier salam sai se masida dum announce dum to bi ne mana have the captainship captain boy na zaman toron lokte ko officially declare tore adagi sigi salakan 2 times akhoi Asian games the 1 time South Asian games ko sigi FC Cup qualifier na harise masimu de akhoi da mamja be area kharleri yada kari no masa khani kramai satpano kari gi dum satpano sanabi mo to kramai to huji 2019 gi Asian qualifier se huji akhoi sana do current huji India squad se huji ai lakado 2019 patok de ne ba 2019 da patok ko do se sigi saruk mo ai su qualifier da ai jo adum saruk ya jarame motor selection sai tare adagi kan player ki performance sai tare kari no mo yengi si mo evaluate to mo monitor to is kai junior ki level ga senior level ga selection ki process se senior da khara tough hoy ba khre henkale ai adu senior ki matang da de yam kana ai hajar roge adu junior ki level da di magi ability to player ki ability to adu the full depend to sida
ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯃꯥꯏ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯇꯤꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯆ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯀꯣꯆꯅ ꯂꯣꯏ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯣꯆ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯎꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯗ ꯇꯤꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯇꯤꯝꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯆ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯤꯝ ꯁꯦꯝꯕꯁꯦ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯐ ꯑꯣꯏꯌꯦ certain criteria leverage maisi maruena say example sanagadoi midfielder wen sanabe winger wen sanabe leidino ko defender wen sanabe area sing mu yengba matamda sanabagi mo moto talent haije how do you define talent se kaino kamanya no koina mo yengi coach magi miyeng da haitare ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯆꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯥꯅ ꯈꯨꯁꯥꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯣ ꯃꯥ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯗꯨꯗ ꯆꯦꯜꯂꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯗꯨ ꯍꯦꯛꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯐꯩꯅꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯈꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯆꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯗꯕ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯣꯆꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣꯆꯅ ꯍꯦꯛ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯂꯦꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯈꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯤꯗꯤ 11 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ 13 ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯇꯤꯝꯁꯤꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯆꯦꯟꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯕꯣꯜ ꯃꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯋꯤꯠ ꯕꯣꯜꯗ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯂꯩꯖꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯗ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯕꯣꯜꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯆꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯂꯟꯒꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤ ꯑꯩ TFAꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯟꯚꯣꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ It's all about 2.5 yearsꯀꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯏꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯗ TFAꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ 2006ꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯌꯔꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔ 16ꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤভ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤভ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦ Indian Aeroson ꯍꯥꯏꯗꯤ TFA ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ TFA ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ 16ꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ Indian Aeroson AIFFꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ All India Football Federation ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ I League ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ Indian Aeroson ꯒꯨꯔꯒꯥꯎꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ TFAꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯦ ꯁꯥꯏꯟ ꯏꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯍꯥꯐ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯅ ꯏꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ Indian Aerosta ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗꯒꯤ Indian Aerosta ꯂꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯟꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯩ ꯀ꯭ꯂꯕꯇꯤ ꯔꯤꯃꯦꯅꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯔ Indian Aerosta ꯂꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ Indian Aerosta ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯨꯔꯒꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯜꯀꯇꯥꯗ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯀꯜꯀꯇꯥꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯄꯥꯏꯂꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯄꯥꯏꯂꯥꯟ ꯑꯦꯔꯣꯁꯅ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗ 2.5 years 2.5 years 3 years almost 3 years ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯂꯥꯖꯣꯡꯗ ꯑꯣꯐꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ Shillong Lajongda ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ Shillong Lajongdagi North East United ISLꯒꯤ ꯑꯣꯐꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯉꯒ North East Unitedꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ khitang ꯑꯩꯒꯤ khitang khara ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯐꯣꯜ ꯃꯆꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯅꯤꯒꯤ ꯒꯦꯞ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ North East United ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯜꯂꯒ ꯑꯦꯝꯁ ꯈꯥꯕꯝꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯛꯇ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯍꯤꯃꯛꯇꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ DSK ꯁꯤꯕꯥꯖꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯐꯔ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯐꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯆꯍꯤ 2 ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯣꯁꯇ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯣꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯐꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯦ Kerala Blasters ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ Mumbai Cityꯗ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ almost all the clubs in India ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯟ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯞꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ North East Unitedꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯖꯣꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ North East Unitedꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ISL ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ
sum isagi haitare performance level down torperi khangde family gi kumba problem khara lerpa de mayama ai thodok tore phosik ningjam dingam jadre sumai tawdigi club atopana hana offer tom draga su offer tawiraktaba adi aina changuge habda midfield sida changuge habda khogi foreign aigi mafam da foreign player head loksalmumba amai tawra crisis mayama isagi individual gi bakhan tawdagi manipur da khalaga em khabamda ai yawkhibani kari isai performance kari ki phone gi ba soi gi ba the min pamuk to bimram je specifically kari winning khan ge ha the basic karosi injury le injury sina khogi matam sana injury se karma matam da phagani haiba ngamdaba major injury na targa su ankle injury da around 4-5 months hena pothara lekhiba adedi haksang mu chawkhot khiba chawkhot fitness level long tarpa ad game na sang kanda magi hana leisure performance mu europe taba aduna club season demand khara adu khara walapa hojik maruina manipur gi akhoi gi em khabung ga si lakting gi ni sidi ada chalu rakanda hojik admaina drop back am lebudu adugi ngasai juk thai ba haitare kitang thaina ba matam dune tungan ba india club sing hoji ultimately hoji Mumbai City FC da hoji sanari hoji Karienta ado Delhi Dynamos ki the Kerala Blasters ki mayama ba adigi Shivajinians ado si sanari myam se kramai to moi club sing sida pi riba khudong sa ba myam se kramai to haidi in terms of nangi fee payment gi wanate adudi yana ki bi matung in adum phangam bane ba ada sanabagi phangiba provided facilities myam se player masi kamai treat tawisi ISL ka I League ka standard ki kitang khenai DSK Shivajian sena I League ki team mane ad Delhi Dynamos Kerala Blasters Mumbai City sena ISL ki team mane ISL team ISD hojik world the pinari ba facilities se adum siga adum almost 90% adum chapchaba level da num pire hadi atopa hana ex player world cup persig mayam lakpa de hana world cup logi ba players mayam dura laksan ba de european ge player mayam laksan bisina khogi leveling of football the standard to player ge standard se ISL the samana ba level am moi je pire ba arna khogi indian players ne hek chang matam da adum matik level high ore high bisi akhoi no hojik any transportation do ji high matam da hojik any flight am chapam matam da ISL ki team amna flight chapam da khogi luggage mayam se isa yaw de bidon mahoina hana arrangement hana airport to biba akhoi boarding pass ki damok ta line lemna bhai aduguma leitre hojikti ISL de hek kano to ta sumba transportation gi adi sanabagi field da sangmam tam da field da sangam dingai matam da khogi chanaba hana pukta kai gi romi yaw na ba chanaba field da horen loran matam da recovery tawnaba siguma je each and every kano se category si da phajana dum ISL da di loin mak tawre si da de adi in terms of training the requirement training je so khoi experience level coaches mayam lakpani na Europe ta tawba adedi Indian football gi mix up tawraga hard work tawhunba adedi player gi khoi football da haga football ma singa dum yaman bra adedi akhoi training tawda ground se phatraga di khoi training tawba yare da adu kama thik ground hana training tawda ba jida hana phajana ground level phajana dum phajaba mong da ground dum sembi ba sum ba jida adu kama thik khena gra adu mapan dui la sanar mutam je moi team up tawkan kramai to hujik ki oiba yam ge hin ba moina do hujik ki oiba kano sida di sidi mai gi horphum gi matugina akhoi gi adum player se adum khar khene ade moi ada lai ju haitana di la fam tana te hoi s factor da moina kitang senior oibagi atopa Europe da compete tawungam te India da la kanda khoi promote tawbagi namukta lafi bagumba adu haibidi dum ahiba player ngatani any akhoi ball pai da haibidi khani pangan khangde magi level du da adum best oiba player ngatani ISL da dum laisina aduna akhoina tambangam bagi kano jidi adumati each and every part yaure akhoi ne moidi ga yam tam ningai lege aduga akhoi ta sing improve to yagadra adi improvement se akhoi de lebra in process da in progress da lebra aduni ai gi personal oiba kano jidi ai wakhalon da di moidi gi hin tamba ya base football ge lam da di dum tamba yare moigi tars moina top proper tars moina seli sare ba football hodge mamang da koi hojik che right from dress code tagi dress code tagi da morga si selaga na si ya ba adinga si jindong su tar ga si dress set pa adi ngasi ding sayam sar tar ga di amle sum lilaga dum tawba adi khungup ta har ga su nong su tar ga di khungup akhigi screw yaw khung tong ga sap kumba adumba mayama adumba tamjin khosumba mayam di adugum di le aduna of the field tare
inside the field na moi mentality do moi changa maton da player ma je 1 hour na ta 2 hour practice session sida kamaina player se khogi react toge adu da kamaina react toge adi ball tanaring ma fawbra ball tanaring da fawbra ball control kamaina tawi moi to adu khoina dum moi ge dum particular mi ma yeng ma tam da khoi ISL da yam da marquee player amana tra ani yaw da tongan individual mana tok thok da khoi tam jani ngai de du gumti yaw da sana basi mayam di loi sanare ada player na haisi yam distinguished players mayam si moi isam jam ni thol ko ya ponte ba have di behind moi si kari mu khari yawm doini adu player ama have si apa player ama have si kanano magi morality si kralin kamai ui ai isagi ora su ai si yam mayam na phai na haina bitar ai isadi ai phatre ni dum loksari ho damo kain masi phatre ha ai ni isada phai lok tare ai adu da ai gi coach ki makha pon ai experience ku matungina ai ngasi phare lok tare ai adu da ai stop hoire ai loire ba ka ba ngamroi ba tamaroi makata na tamning bi wakal adu gi matik hena phauge ha ga di ai wali ha bi wakhalon da dum chapasina ai na tamjara pugi ai coaching ta takpira pi matungina dugi philosophy ai sada dum yaujare Indian players sing si adum yaraba international exposure pi with the morality si yaraba aduga tasing na phangiba training mai certain rules ka pasan follow tawra kamai tawi hujik leiriba current situation junior or senior or hujik se akhoi gi mai magi khenaba matungina akhoi gi jinja khenabe matungda mi wang chawbi condition mayam khena matungda akhoi na karai da kamai torga develop tawda ge akhoi gi strong point je karai da sanaga da ge habji hujikti india gi hujik paibiriba coach paibiriba junior da paibiriba mayam se loi hena khangba helabni no hujik se india ji advance hoina sum satli hujik se aduna bu hujik afc akhoi gi senior gi da qualify tawba ngam sari sin hujik mathang sanai da sahi se ado aduna taw junior gi hujik any competition tawba matamda akhoi ji taseng ha ga di wati wali adu ta ba di oidre kari mo tam thengni ni se pangoi kui gi dri world cup ka tawu yam hostile lo player yauri aduna referee si sengna ha kanda central referee ga se important when khali my role se mana magi justification dun ni sa bi yare si minute ma pudra sangba game sa bi yare si en khan mum tam da adu kari mo tam da advan referee da ga chen chen dana ma skupul tawbagi magi attempt assault tawbagi do yaw ga si tengnei adu moi se sumba se milan da ngai nei adugi morality se kramai tawjano akoi kari tawbu yai kari tawroi akoi kari masini ko yamna khangningi se player mo ni apa player mo na kramai taw ai individual point of view da di referee da chancel laga de di khoi na mo da man no da thabak tawba adi physical mo da touch tawba si as a human being more ga so the no ai ba thabak tirate ma le se khoi ga soi bu khong da bani ma na khoi soi na khong khom da khoi na soi de ha di ai adu bu mo na sangjala ga ai da ai du ji soi de nang toi do kan soi de da mo da physically de mo da kana taw bu si ba di ai taseng na ai gi side gi taw ju taw te adu ga taw ju taw ning de adu ga atopa na khoi gi decision fa na pen ra ga su khoi football ji di rule ki makha da sana bani na referee decision sta loire having adu da di khoi mana pigra de khoi kasu kalngai litre ji chakhol pi matu gi no ji hanta ki fifa da mayama electronics ki adegi mayama tori se referee ne pi gi tar ga su video analyze tor matung da tori se adum ahum mayam do adu leirak na bane ba ado khoi ne claim tor tar ga su claim tor dur ga su moina soye chu me ha ji di moina dum tor tor bina ai referee da gum mas mai da threaten to ba referee da ahen bu wangang ba sum to ti ai to ai side gi ai to honing de card ko cha gi bele yellow ka cha gi le red ka cha bele ro kamai to gi thengna dri yellow card cha ba red card cha ba ai se dai salary ai career ji da dumalung ji dum thengna gre aham ba red card cha gi si under 19 na khu gi under 19 sarva kanda gurgaon da gurgaon under 19 sarva kan si da ai red card cha ki adu su ai cha gi si matam da hindi ju yam kana ngang ju haita ba di communication gap su khara legi bi amana taw da referee duna ai won da yellow card pi direct oi yellow card pi rakpa matam sida aina team gi da koi thapuning thogal pi goi na ina clear to suluba khuba khusuluba ada mawon da khuri boi ning da direct oi mai tor red card adum pi raga adum mai yellow to turn into red adum kan tawre adu mathang da duna national championship lere ai gi hantak ki mamang chahi ani hu gi ai delhi dynamo sana batam da ai semi final da kerala blasters sana batam da ai red card chai red card cha se direct red card cha bare
ado direct red card chabse isa puling dadi isa da fawe aina sari red card se ai chabam ni thoi adubu as a humble as a human being a more di sabam ni thokte have the referee ki point of view the entire ga di adu rate ni have si man incident se kai no incident si 50-50 tarfa ball sida aina soul trap tok solo mong magi sinbon mapa sida sinbon mapa trap tok samba si aina mana kausle na haibagi aina nga uba ado aina di tasira nilu budi nataba ado mana kauselak pa ingon doina dai oina kauselak puda mai symbol doina kausela ina ngaksaru rina aina mu sol do khigi magi symbol do dai oina ta gibina ado da mana ga khigi player se hai adum hadi attack to ren lo dai oina mai to budigi without any further delay to dana dum analyze to bidum dai no referee duna dum direct red p be ko the red p ja mayam je mai gi teammates mayam shocking adum oi even coach to mile course to me by the ai si the one khatari ngai letre ai bidi any kan to course to me le je course su Jellica Zamprota Italian gi khoi gi defender sana ba world cup winner coach ne player mo matam du sana ramba ai pai ai Delhi da mo sa sana da ai as a coach hoina leba mana wang ang ta basi adum complain am ta to ngai letre an Manipur da buji em khabam da sana ba lai sanai habdi isagi kitang nungai taba mayam wari libi gere ko Manipur de em da sanaba matamda MC champion su marwina state league ki champion ga su oi gere kan dawni MC ala ju kitang reflect tawbio ado si sana kan da Manipur do ji ama pa na sanro kan Manipur sana kan da milan kamai tawi si wari se da wai kitang makok ti lisarak aina notice to that ISL ha ga sagi aina facilities mayam yo mo phom da sanar matung da aina Himalaya Box la kan da ai any club am aina makha ta hi ta kaino to hai gi was di ai na chade adu leveling khoi standard of kaino di club ki organization khang di any club ki organization leveling di adu bakoi na dum sothai bi fau da adu da sanar matung da aina sida la ga sanab se ai ngo da yam challenging am fawe ai performance ta aduga ground condition ta ai habit ta adugi mathang da akhoi mayam factor mayam legre adedi matam du da mung Manipur ki situation je mung na tai cha da badege mung around 4-5 months and blockade tok singi ba mata jo ai gi di dum taw ba du da thau phang da gum ba training chapi matam phang da gum ba adedi adu mayam taw si da aims ta mung yor kan da stelic hogi stelic se stelic se taw matam sida ingon da problem se mayam da di ground condition na tai cha draga di sanabam do na tai cha draga di ai na da sana bu di fazana pier ga control fazan torga taw ne sidana mu control do fazana gyan ta na yeng draga di habdi akhoi gi ji polo ground na sana bani polo ground ha ji polo habdi sagol kang je saram pham de sana bani na phana sem taraga su leveling do hana ina sana pu gi khena bu do dum le challenging do yam challenging adum oi gre de gi dum kari da tawroga di Manipur football gi improvement se lakani du hena phaba haitare awang ba magi kaino ma platform phang ba yani da ji kari ming tham kari hani ai gi isagi oina di isagi oina mor kitang aina ai kitang kan tor de khoi grassroots level sida afaba football khatana da football education na ama hojik si mapalom da su kuire sigi kano se tawkibudi football education na se dakar yam tare football sanabadi football di kaigumba ai isa je pithok taragadi si ai hai je ai isa gi point of view ju oire aduga experience mayam dugi kano sulere ai ngodi hena khangba herba mayam ju football li manam se dum nei nebiri ngata ni bako mo je dum khange do hojikti chakhol phon do football education siga hogi sige loiner ga chatragadi khoi matha ka ba khara wale competitive oi ba khara ware hojik se mapangi to hori no kaino Manipur de wale sin kaino ado kari toro ga Manipur se haidana aga isaka gi meng sing jan be yai ado mapangi sponsorship thi be yai kari meng ni tasene mapalong gi compare India gi mapalong gi haidi India gi mapalong gi na taba India gi marung da compare taw taragadi atopa state ta yam da artificial tafsi yam da bari mangagi from the loilere each and every club khudimaki masagi ground momom hoji ISL gi masagi ground momom loina bo hoji loi thorang tore are bichul mayam yawre ground amana traga ani se ado Manipur di en ta se di ground se ai wakhan di ground se Manipur di wate en khale only ekhoi focus to je kamaina maintain toraga thongda ge sini maintain to buje khoi kitang wale Manipur di maintain to targa di mafong khudung lekai kai khuding da ground le tam mafom leite ifal area khatang thadoga atopa khoi kitang
kitang chakra ga ground che lekai ma pal tar ground ma lebam ha se khoi gi loi le ne si je maintain dang to da adum khoi gi quality of standard of football je manipur da si adum kan tor ka ne ba adum ka khola ka ne ba se adi lapak to phauta ga angang da thola ne sana ning ne ba haidi kitang ma khoi lapak to khoi nong chu tana de di santhi phaisan dana ama to dra lei tar ga di sana ning bi wakhal ju angang ge dum thongning ga roi ba lapak to phata ga di phajana ga ta green noina phajana lei tar leveling ma an to de sana ning de player ju thola ga dum sana ning dum phawe ba sum ge ai ground gi sum level se dai kitang focus to honing e yam nga ji sima adu em da laiba em khapam da la kan da ni ko adu mo de sanare sanaba tam da ida just mix up with the local players sitin na ko matam do adu moi gi in terms of sai gi practice to gi ro training ro chaba thak gi ro so le ko do adama panda tf de ga lai ni na pura si system na pura yum ga lai ne we milan noi di adu kramai to manipur gi ri tong nei mo je ha ne gi ha na dum lei bra adu khara hong bra ko gi mo sena ha ga di manipur da ina aim sa la kan da palom da sana ro matung da mai ama lo da aim sa la kan da khenaba mayam adi uba phangi ado khenaba mayam je uba phang basi kamai to ge da hayudi sara mathab quality of food adi mayam se leveling je loi down tar panina haydi sonda ju leijaba kano khogi organization ju leijaba natina angamba mateng angamba player da sibo pijani mo ju loi khangi nga tane ba ado pijaba ngam to bi mo khoi da khar pijari do khoi ado da khoi adjustment tor ga ai ju dum adjustment de dum adu de dum ai khale wakhan ju mun dum isana dum khanjagre ba ai lak tar ga di ai complain yam to bi da ba si wali necessity to khogi player magi tobum thokpa du di dum tobi ba aduga atopa khogi mapalom da id si torpani mapalom de id smai tore mapalom de di id phamung ngam tang to mai double bed tum de ade mapalom de si thai ai si da adu complain ai si to bu ya da bena mayam gi matung ni to na tinar matung da loi ma player du gi mayam do fana gyan ta na yirum mo to juri nu ta khai chami na tar ga su kai gum ai gi yirum do ai nu phang da tar ga su ai gi saruk to atopan pa do picho thoga ai na sa da bi dum khalapha adum ba mayam do adjustment tor matung da ai chahi aina aim se yaujar pa chai di almost player sing to ai no ji masak maming phajana tak tra ga su ai gi yamba ai tare thai gi senior player tamani tombi mana as a player moina mana phajana leadership on quality on gyan tara khoina khoi ju moina phajana senior ju adama palom la respect to phajana piraga ai ju ma bu senior on phajana khalaga mayam do mai to na tinaraga team ma build tor kanda oja gi mayam digi khoi gi aim sa pai bire matum di pai bire oja digi ma pan digi gyan ta na mai taraga hard work on to minaraga championship mai low gi ne adu ka pretil mu yang anu wai city fcd kramai to maro in terms of payment ka kramai to le aduga yaraba satisfactory word bra aduga mai gi pi ba khudong cha maruina isl gi kari pi mem se masi phajan phang ro kain to mo se lai bi Kerala Plaza dagi hatak Mumbai city da sign ta bani adu already in contract la ramni na huji phogi oina di payment gi kana to busida di ISL aba club sida di smaina mai gi any club sida di payment gi wathok se ai 90% de taram moy nai khale player ki payment gi smung ba kano to busidi ai leite ni khale duga facilities se dum sa mane ISL aba team sida de dum loin bak chama dum manare sidi khenab am ta leitre khenab le je magi ground gumba ade amana artificial work pa amana natural work pa mai magi mafam tu gi adu gumba kharana ta adu man ta sports star hai tare football star hai tare india ka mai respect hogi india da di football gi star si dum mai magi jaga du kolkata da huji chappa matam da kolkata gi fans mai amana dum surround tor legani everything media khangde ma khangde ekhoi gi each and every part moi da dum yeng legani okay karai da soi ada ai khoi ga soi bu moina dum ni soi dum kan to dun na dum sigon je dum question senare ata kanu da su Kerala Blaster su khoi gi Kerala Blaster su dum fan base yam sao India gi oi na khoi gi competitive to da fan base mayam sao ni na sumba every player gi standard city hoji tamna dum yam thu na dum kan to ri pagal in lo alu world cup ko sang bagi vision ma ko ne thamme na haire ne in India se sang pungam godra India se si question ji am saw question ni adum khum da di dum yam luba yam kan do do ingon di hen highly
qualify over means to Kumba the Dum Kando. World Cup qualify as football ama Sigi sports day India the boxer arena football Sanagi high targeting as I world best of competitive from the Sananing the Karam Telemoy, Sananing in Nebako. Adubo, my Maggie development and my Maggie qualify and talk about my development, but we do not say he sang the sang he adubo, no more to know the qualify or any have the 80,000. Was you or scenarios to the young Milangi Yam Nungaiba happiest day, happiest moment, Tamapunsida, Lay Hena, Masi Tatanasum, some corners the worries have the Tarini. Kaino Yam happiest moment, happiest day, Lay, Kai would do it. Happiest day, say I quite know I want them see my ama the like career Manunga, Adubu. I believe Tower City, I hope that I Sana Basal or Kandanga Kanda, Sana Basal, Saranama. Sadana Sana Salapa Patamduda, Aina tournament, Sana Bakana one day makes no delusion but tournament and Salpamatamda, Yum Daigam, the Sax room, quite hard on the Similarly, another additional winner, happiest moment, happiest day, how you hide that? Additional winner, higher the Samaina Mate among a Sagi downfalls in Lak from the AMC Sabrotumda, Aina. DSK the Delhi Dynamos assigned or Matunda a weaker foot na goal masal like celebrate over the Higi Yam France Kiming Lerba Maluda Moina Gaimada am appreciate Tona today on the Jelica Zambrota the atop Italian football course may am like on the autograph Loviva the friends that Igi as my Pubini have Gumbio can on bomb amateur going on the Numito Igi and the party Delhi Dynamos Igi Falsin Bige doing to my favorite Harrogate, the role model football player of the world. Hige, Milling Canali. Igi Canada Amani later. The Amatang way that was retire or a cricket. I Franklin Pouch, a young pumps of a player Moy. Favorite dress, favorite communication. I can say favorite dress, I don't sports football system Taurina practice a don't Taurina shortcut Marine sportswear, sportswear, I cannot casual semi-formal set Swadi. I am uncomfortable with set work. Yam Ujikti Kitang cannot over generation change the women doing my gear cannot do like the Kitang would do as a spending or edible. I'm going to be comfortable with the so, say now you become a star. Adu star go work under the charts or Migi high profiles in a timber, quite parties a lapoe, a musalapoe, other the Gadi coming yenge. What about your dress? Come and call it. As the Maya dress code, I have a madam dress code to them follow Torgasapa, Aduna Tragadi, party manners talk, Tankanato. The favorite district. I say, favorite this a something museum no palm. I say, how's the Nina comes with Yam how we know. At the Mayam Sari, Oriental Mayam Sari, Indian food Mayam Sari, has a Lakanda Quigisi, Sima. Although, Sunny Mopunga labor, favorite place labor like. My favorite place in India da hojik ai Manali gumada chaninge aduga atopadana mu ai mu Japan ga Switzerland ga chaninge kari gi chaninge Switzerland sina mayam su dum khangrare khogi ahamba prime minister na hai biramba khogi Manipur je Switzerland pangkhakni haibigi wari ma adum aina sum like masa sa sum pa kanda ju aina thengna bale ado moigi aina sum yengoji kano khogi any picture da khangde mogi yeng tan Manipur ga kharchana bam phom khar leba adura so yeng bam phawba aduga sem khoi Japan da na muk chaningi sina Japan sina muk khogi ahamba numi thokong phom ne nam hai moi aduga madik fastest soire moi wakhalon moi any each and every the moi pangsoil ga fastest kano ne moi the people ga tane ba aduna moi da amtang di ai ju chaningi si adugi ne ina chaningi sem nungai ado how long you will be on the track football se kya poi sana gani football kaya kuina sana ge tawa ai isa to ai left side dinga maroi adubu ai isana fit oirige ai mentally strong oirige aduga ai na injury oidringai di adum sana bagam ni ai khanjari ado future gel lebra future hope kari tongning hujik ji ga ai future si sign the sing decide to budi later adubu as a oirakadabudi ai as a football coach ama oinabagi adumba kano madi ai isa da ji yam kana ai phawri
last but not least hoji maruena khoi gi program si yengi biur singna manipur da football lovers ma'am le football fans ma'am le especially football haiba si sanning ma ma'am su le hariba youth ma'am aduga si gas aspirant ma'am se isa afaba tips ma sanor singi mai kai da pu na ina hairaga di kama hani ngasi program asi gai kitang khudong sa bam tang lorga husi manipur da football se mayam di power house le tore football su each and every category da andum power house ne mayam loi janare dubu especially football da di husi se league tawdana le se ta sena ha ga di kaigumba aina matam da downfall ai matam da kaigumba league se tom da tar ga di ai adum adu da dum ai ta sena ai career je loire ai na le adum lobu yare ba krai dona samara adum le mane ba adubu league to maina tawbiram bagi performance level preserve tawbu ngamaga maintain tawbu ngamaga atopa club ta sarkhibne ba adubu hujisi league tawdrabrina player se anamana di player se ai hai ta sena ha ga di mathong ram da khangdre hujik se sanaba se player se leitramina league simadi on behalf of this program si khudong sa ba lorga player sing ju kan honaning ni se adum hona biyo league se soidan torkani ha bi athu on torkani ha bi khoi thajabne ba ko to simtang di ai tips oina adum mayam da league se manipur pumagi player football bu pamjab jing jigi khallaga league se thuna hon biro league se in the larger interest of the football players of manipur league se soidna tawbiyu haibasima appeal suni aduga haning wo pham sadni adu milayam ngai ngasi se sagi asin mayam du loi kai thokpire na ISTV na century bathorum sida magok thong musing bari lakpire adu isagi personal experience aduga maruina football live kari no kari masano no training karmain lawi aduna masida taseng professionally sanar kanda milan ngasi phanga iba masigi advantages ma'am position ma'am se wari sabiram siam nungai adu tungi pambiriba tawge khanbiru thokuni mo mai papo ibanga miuna ISTV mai ke jegi haje hari wafun sabjabol wena ngasi matang si makok thong musing bari lo chinjare meng tabiro biro sing amukan kurumjare